опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не опасно было нам, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что зависит от нас самих, что зависит от нас самих. Ничего. Так, добрый вечер, дорогие друзья. Мы снова с вами. Мы очень рады, потому что как бы за неделю уже и соскучились. Вот уже наши первые зрители тоже. Валентина, Ашмяны у нас, Брест. Ну, а с нами, я потом зачитаю, кто у нас с нами. Я сейчас просто представлю. Методист программы «Учитель для Беларуси», учитель белорусского языка и литературы средней школы номер 2 города Туров Татьяна Земляник. Танечка, тебе слово, чтобы не задерживать. Я вот просто немножечко, пока ты там готовишься, да, слово сказать придумываешь. Вот у нас уже сейчас Ашмяны нас слушают, Брест в прямом эфире. Так, Минск, Могилев тоже, Анжелика Севцова. Так, Электрогорск, Сергей Данченко, наш постоянно любимый слушатель. Да. Осипович тоже с Видать, нами. презентацию видно? Да, презентация видна, тебя слышно. Тогда тебе вот слово, не задерживаем наших зрителей. Мне нават неяк незручна перед нашим пастаянным нашим сябрам з Расіі, таму што таксама буду выступаць на беларускай мове, но думаю, ён у працэсе нашага навучання пачне разумець ужо нас і па-беларуску. Вось, ну, раз мы уже тут собрались, такая пора у нас гарачая, пасіўныя работы, бульба, таму дзякуй усім, хто знайшоў час і прыйшоў да нас паслухаць наш новы вебінар. Ну і адзначце, калі ласка, прадмет, які сімвалізуе вашы чаканні ад нашай сённяшняй сустрэчы. Можна напісаць у чат. Хотела сказать, можно сказать голосом, вспомнила, что нема, на жаль, такой функции. Да, голосом буду я озвучивать все, что у нас пишут. Ну вот я выбираю, ну, наверное, чашку кофе. Под вечер, говорят, вот сейчас самое время выпить чашку кофе, чтобы потом на ночь не пить. Поэтому чашку кофе у меня выбираю себе. Горячий, который можно пить вместе со своими друзьями. И это самое классное, когда посидеть с друзьями за чашечкой кофе. Так, ёсць яшчэ адказы, Аня? Ну, пакуль што няма.
Ты процягвай, я потом где-то Ну, тогда... да, хто, магчыма, піша, можа, магчыма, просто для себя адзначце, ну, а я вам даю такую невялічкую расшифроўку. Ну, вот Аня выбрала кубок Вот кавы, книги, уже есть книги. да, кніжкі, да. То есть чаканне Лампочки. чалавека атрымаць Мгм. новыя веды. Нехта тут, Ганна прыйшла адпачыць, яна адразу і абазначыла сваю пазіцыю, што к вечару патрэбна адпачыць. Нехта згенерыруе ідэі для сваіх урокаў. Ну, я спадзяюся, што, в прынцыпе, вашы чаканні спраўдзяцца, і ўсё будзе так, як вы задумалі. Ну, і тэма нашай сёння сустрэчы — медыязаданні на уроках беларускай мовы і літаратуры. Развіваем крэатыўнасць і крытычнае мысленне. Ну, хочу дадаць, что мы не только будем развивать креативность и критичное мышление, а в принципе все 4К. Тема на сегодняшний день такая довольно актуальная, на слыху, тому, я думаю, будет усім корысно, хто сегодня собрался. Вот. Ну, давайте так, для початку. Якое сцверджанне з'яўляецца памылковым? Першае. Тэрмін медыязаданне ўжыў Маршал Маклеўн. Мэта выкарыстання медыязаданняў — развіццё навыкаў медыаінфармацыйнай грамотнасці. Трэцяе. Медыаінфармацыйная грамотнасць адносіцца да soft skill. І чацвёртае. У аснове медыязадання ляжыць медыятэкст. Адзначце лічбачкай 1 тэрмін там пра Маршала Маклеўна, другі — мэта выкарыстання, троечка — это soft skill, і чацвёрка — пра медыятэкст. Якое сцверджанне з'яўляецца памылковым? Анечка, не видно заданий. Не видно. Подвисло, значит. Мне видно. У нас сейчас вот ваши чаканні. О, мне уже я некалькі слайдов прогортала. Просто, може, перезагрузі зараз. Угу, зараз. Так. Так, зараз что видно? Все. Якое сцверджанне з'яўляецца памылковым? Ну, давайте по лічбачкай. То есть слева направо 1, 2, 3, 4. Якое з'яўляецца памылковым? Ну, Ганна, давай аддуваться будешь за ўсіх. Так, я вот... Наступны раз, як мы говорили, надо некага зноў таксама запрашаць. Канешне, гэта было б добра, каб нехта з намі ў зуме зараз знаходзіўся, то было ўсё гэта прасцей. І вось, таму такія сустрэчы таксама хочацца зрабіць больш інтэрактыўнымі, каб не працаваць там гавараць гэтай галавой, якая гаворыць. Таму вось, хочацца зваротнай сувязі. Ну, не ведаю. Я просто не ведаю, хто ўжыў упершыню медыязадання. Я просто, ну, не углублялася ў гэтую гісторыю. Таму, ну, хай будзе першае, таму што я не ведаю, хто ўжыў. Ну, сапраўды, тут такое пытанне з падвохам, тому што ўвогуле такого тэрміна медыязадання ў навуковай літаратуры не існуе. Вот, таму гэта, конечно, будзе памылковае. Медыязаданне — то ўвогуле такія заданні, якія распрацаваны на аснове медыятэкста і служаць для таго, каб развіваць у вучняў там аналітычнае мысленне, каб развіваць крэатыўнае мысленне, крытычнае мысленне, ну і гэтак далей. Гэтаму ты правільна вызначыла, што тэрмін медыязаданне ўжыў Маршал Маклеўн — это памылковае сцверджанне. Такія вось заданні з падвохам можна таксама выкарыстоўваць на уроках. Вучням вельмі падабаецца, асабліва калі ўжо ведаюць, што можа іх чакаць падвох, вельмі добра адгукаюцца. Ну, сёння відаць другі слайд, ключавыя Да, паняцці. все відаць. Значит, ну, сегодня у нас будут такие основные ключевые термины, как мы размовляли с вами на одной мове. Что такое медиа? Это социальные сетки, интернет-выдания, подкасты, блоги, любые сродки массовой коммуникации. То есть все то, что на сегодняшний день передает нам информацию, с допомогой чего мы передаем информацию, это все можно отнести до медиа. Медиатекст — это такие тексты, которые передают информацию с допомогой визуальных сродков мовы и або гуку. То есть все то, что мы с допомогой текста, с допомогой гуку, с допомогой некого малюнка, відэарада перадаем, гэта ўсё таксама адносіцца да медыятэкстаў. Яны ствараюцца масавай для масавай аўдыторыі, распаўсюджваюцца за дапамогай сучасных тэхналогій, ну і тых, хто ствараюць медыятэксты, не знаходзяцца в адной прасторы з тымі,
для каго яны ствараюцца. То есть вот для Ганны моя прэзентацыя гэта не медыятэкст, тому што мы, в прынцыпе, з ёй в адной прасторы знаходзімся, ў закрытым чаце мы з ёй удваіх. А вось для вас моя прэзентацыя, мой выступ гэта уже как якраз медыятэкст, тому што вы ад мяне недзе далёка і, на жаль, мы з вами камунікацыі такой прамой не маем. Вот. Ну и медиазадание. Это такие, можно сказать, авторская такая назва, потому что я медиаграмотностью занимаюсь уже шмат гадоў. Ну и гэтыя практыкаванні неяк абазначаюць, я их просто называю медиазаданнем. Увогуле это практыкаванні, створаныя на основе медиатэкстаў. Ой, заданні пошукава-аналітычна-творчага характару, якія дапамагаюць развіваць медыаінфармацыйную культуру. І гэта на сённяшні дзень важна, тому что одна з кампетэнцый функцыянальнай грамотнасці это якраз інфармацыйная кампетэнцыя. Вот, чему ж медиазаданні? Ну, в принципе, калі іх падзяліць вось на некалькі таких великих груп, это 3 великие группы. Это першае, это пошук інфармацыі. Это заданні, калі вучні пашукаюць нейкую патрэбную інфармацыю, падбіраюць прыклады, выдзяляюць нейкія фрагменты, шукаюць нешта істотнае. Гэта все на пошук інфармацыі. Другая великая группа – это анализ. То есть тут мы прапануем ім параўнаць інфармацыю, вызначыць прычыны таго ці іншага, што апісваецца ў гэтых заданнях, спрагназаваць наступствы, знайсці шляхі вырашэння, ну і гэтак далей. Ну і стварэнне. Кожны з нас сёння крышачку блогер, кожны мае некую сваю сацыяльную сетку, і нават невялічкі пост, які мы пішам, гэта ўжо пра стварэнне медыатэкстаў. Што мы можам прапаноўваць вучням? Мы можам прапанаваць дапоўніць інфармацыю, падабраць аўдыа або відэарад, напісаць тэкст, ну і стварыць уласны медыапрадукт. На гэта ўсё вучні нашы адгукаюцца, таму што гэта іх жыццё, гэта тое, што, ну, сярод чаго яны жывуць, і это якраз тая преславутая па-рускі сувязь з жыццём, якую ад нас зараз патрабуюць, каб кожнае заданне, кожны урок набліжаў вучня да жыцця, паказваў сувязь ведаў з жыццём. Вот. Ну, зноў-такі, Ганна, будзеш аддувацца за ўсіх, якія асацыяцыі у вас узнікаюць пры словах, назвах прадметаў. Беларуская мова, беларуская літаратура. Што б вы сказалі? Ну і, канешне, звяртаюся да гледачоў, тых, хто нас глядзіць. Якія асацыяцыі ўзнікаюць? Беларуская мова, беларуская літаратура. Гэта Ну, пра што? беларуская мова у мяне ўзнікае адразу гук, літара, слова, словазлучэнне, сказ, тэкст. Ну, такая ланцужок такі. Беларуская літаратура, ну, пэўна, адразу літаратурны вобраз. Так. Ну, в прынцыпе, калі, ну, не ведаю, там, магчыма, ў чаце нехта напіша, а магчыма, і не напіша, но калі спытаць у людзей, прыблізна тое ж самае пачуем ад усіх. Это веды, гэта нейкія там практыкаванні, заданні, гук, нейкія тэрміны, магчыма, нехта задаць, унескладовую нехта ўспомніць. І прыкладна тое ж самае будуць адказваць нашы вучні. І гэта не пра матывацыю да вывучэння прадмета. Гэта тое, што для нас стаіць, ну, вельмі востра, асабліва для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, хотя проблема знижения мотивации она для всех на сегодняшний день актуальна. Но для нас, я думаю, особливо, и наставники белорусской мовы и литературы за мной погодятся, потому что, ну, нема нам чым асабліва вучняў далучаць да сваіх прадметаў. Поэтому патрэбна шукаць нешта такое сучаснае, сучасніваць нашы прадметы, рабіць іх больш блізкімі да вучняў, далучаць іх да свайго прадмета і гэтак далей. Ну, чаму ж тады не зрабіць нашу беларускую мову не проста зборам правілаў, потому што яны гавораць зараз вучні, а што зараз напісаць? Правіла любое можна падгледзець у інтэрнэце. Там ёсць спецыяльныя праграмы, якія там правяраюць правапіс. Вось. Чытаць увогуле яны зараз не любяць. А наша задача ўсё ж такі з нашых прадметаў зрабіць не проста там беларуская літаратура, набор гукаў, а чытанне для задавальнення. Не проста беларуская мова, а інструмент для дасягнення поспеху. Ну і такіх у гэтай нелёгкай справе нам якраз і дапамагаюць медыатэксты, ну і заданні па гэтых медыатэкстах. Ну, опять-таки, что об'ядноўвае людзей гэтых прафесій? Паглядзіце, такое невялічкае воблака слоў. Гэта такія сучасныя прафесіі з сучаснага атласа прафесій, людзі, якія патрабуюцца на сённяшні дзень. Што аб'ядноўвае ўсіх гэтых людзей гэтых прафесій?
Все, Ганна, на наступний раз набираємо людей у Zoom. Не, ну і ми просто пачакаем. Ты просто вельмі так хутка вырашыла ўсё гэта зрабіць. Ну, я ж хочу больше поспеть, больше информации дать, тому Таму мы пачакаем. Сейчас людзі напішуць. І я, давайте, да. у мяне Что ёсць вера объединовывает? у наших. Ну, давай. Что объединовывает людей гэтых профессий? Вот, пишут. Я же говорю, что надо ждать. Татьяна Игнатюк пишет «Работа с информацией». Анжелика Севцова пишет «Работа с текстом». Так, класс, а еще? Ну, пакуль што яшчэ ніхто больш не Так, не, ну, в напісаў. принципе, ну, а вот то, что написали, это, конечно, правильно. Это таки я же до чего это все довожу, что это вот такие сучасные профессии, дети наши сегодня, кем хочешь быть. Кто-то там про маркетолога, хотя немногие ведают там специфику этой профессии, но это на слуху, яны там маркетологи, кто-то менеджерами. Вот. А калі паглядзець на вот эти объявы, там таксама патрабуюцца гэтыя люди. Всех их аб'ядноўвае сапраўды работа с информацией, с текстами, но самое галоўнае камунікацыя. Яны больш много коммуницируют с людьми. Причем часто это робится онлайн. Вот. И, ну, на жаль, конечно, по-руску это все, але ж, калі поглядеть, да, вот наше вывучение белорусской мовы, она в основном, калі поглядеть наш стандарт, программы накіравана на формирование коммуникационных компетенций. Ну, и коммуникация у нас якая? Вусная и письмовая. І ось, каб оволодать гэтымі профессиями, каб быть упэўненымі в гэтым профессии. Ну, можно вот нават тут привести вот эту, провести параллель, там, сувязь навучання жыццём, что вот, напрыклад, каб быць профессионалом, там, быть таким выдатным менеджером, вось, патрэбна уметь камуніцировать. І калі для наших учняў сегодня там пісьмовае маўленне еще больш-менш даецца прасцей, ну, я не про помылки, а про тое, что все-таки тексты некие вусныя складаць могут, потому что есть магчымасць там подумать, спыніцца, переписать нешта, то вусная камунікацыя, конечно, западае, асабліва на беларускай мове. Ну, камунікацыя ўвогуле або ёсць, або яе няма, таму, вернее, навыкі вот этой камунікатыўныя, да, або ёсць, або няма, і калі яно ёсць на рускай, то пры жаданні, в принципе, можна асвоіць і на беларускай мове. Вот, значит, ну, чему ж медиатексты? Еще раз, значит, при выкарыстанні на уроках медиатекстов мы формируем умение шукать, вылучать потребную информацию, критично мыслить, адрозніваць факты от меркавання, распознавать фейки, анализовать медиатексты. Медиатексты — это все, что нас окружает. Это и реклама, это и билборды, это и вышиванки, это любые логотипы, это любые посты в социальных сетках, новины, теленовины, ну, то есть все то, что сярод чаго мы живем, это все медиатексты. Умение у іх арыентавацца — это то, что нам на сегодняшний день больше за все надо. Вот, оценивать уплыў медиа, потому что многие нават не усведомляют, что уплывае на іх это все та информация, якую яны споживают. И говорила Черниговская, что да, человек не есть, что попало, потому что, ну, стравник свой береже, а ось мозг не береже, споживает там любую информацию и засмечивая свой мозг, чим попало. Вот, ну и, конечно, ствараць уласныя медиатексты, про гэта я уже сказала, потому что, ну, все мы крышечку блогеры. Вот. Ну і непасрэдна да практыкавання, якія можна выкарыстоўваць на уроках. Понятно, я буду прыклады са сваёй практыкі прыводзіць, беларуская мова і літаратура, но я думаю, пры жаданні можна гэта выкарыстоўваць на любым уроку. У всякім разе там гуманітарнага цыклу 100%, там пачатковым класам таксама. Ну, пачынаю, конечно, з 5 класа. І для того, каб вось увесці вучняў вот у гэты свет медыа, каб яны разумелі, пра што мы гаворым, тому што дзеці яшчэ такія маленькія, там пачатковых класах з імі такія гутаркі не вядуць, факультатываў там у нас такіх няма, поэтому приходится пачынаць літаральна з нуля. Поэтому такие медыа-хвілінкі, где такая проводится лексичная работа. Напрыклад, что такое виртуальная экскурсия? Это подборка фотаздымкаў, якімі глядач можа кіраваць з дапамогай навігацыі. Ну і прапаную заданне. Ну, напрыклад, заданне такого характеру, то есть просканируй QR-код, здесь не подороже музей Богдановича. Тут можно двумя способами, двумя шляхами идти. Можно это дать такие невеличкие, ну, не зведаем, нават чуть ли не рабочий аркуш, конечно, это некалькі заданий так не назовешь, но тем не меньше. Можно дать кожному, потому что, ну, зараз у школе со смартфонами такая неоднозначная ситуация, в якости домашнее задание, дома, значит, смартфон наведи, погляди.
Вот, і виконай певне задання. Можна у класі, коли є можливість, коли є техніка, можна вивести це на великий екран, мультиборд, проектори і так далі, і поглядіти усі разом. Ну і потім задання. Подумай, запиши, які переваги, які недохопи має такий формат екскурсії. Мається на увазі віртуальна екскурсія. Учні 5 класу вже мають такий досвід екскурсійний, вони там з батьками, хтось з однокласниками, у школі ми ж много займаємося екскурсійною діяльністю, і хоч на одній екскурсії кожен з них побував. Тобто вони вже можуть порівняти, да, реальну екскурсію в реальному часі і таку ось віртуальну. І зможуть, ну, те, що ми повинні робити, да, от, життєвий опит учнів задейничать на уроках. Тобто ми даємо їм можливість отримати насолоду від своєї значності. От я це веду, я це пережив, це мій опит, хай невеличкий, хай ще там на уровні п'ятикласника, але він є. Я можу його використати на уроку. Вот. Ну і тим більше вони можуть проаналізувати, це якраз про аналіз. Нечто вылучить головное. Тут есть две уже линии поравнания, переваги, недохопы, то есть они могут нечто записать. Вот и могучить, это та же самая коммуникация. Вот. І, ну, в принципі, порівняти свої виснови з поміркуванням однокласників. Тобто, так, знову таки, зробити аналіз для себе. Тобто, завдання і корисне з одного боку, ну, з другого боку, воно і таке цікаве для учнів, тому що, ну, таке не шаблонне, не стандартне. Віртуальні екскурсії можна використовувати і на уроках білоруської мови. Тим більше, що у нас зараз шмат сочинень, а ресурсів білоруськомовних, ну, слава Богу, є. Ну, їх не так уже много, як хотілося б, але тим не менш є. Віртуальні зараз музеї є і у Брестської крепості, і у Хатинь, і в музеї Колоса, і Купали, ось Богдановича. Тобто, ну, під свою мету, під свої задачі урока можна знайти там потрібні тури і от гэтым QR-коді зашифрувати вже не музей Богдановича, а то, що вам потрібно. І замість, наприклад, там сочинення, які вже усім, ну, все рады их, конечно, писать, вот, но можно пропоновать что-нибудь іншее. Наприклад, уяви себе в ролі гіда, склади вот этот экскурсийный маршрут и проведи экскурсию для своих одноклассников по одной из залов музея. Ну, коли это там про зала Богдановича. Або там проведи экскурсию по залах музея Великой Отечественной войны. Так само там видатнейшая виртуальная экскурсия есть. Або коли это уже старшоклассники, то створи аудиогид по одной из залов музея. Ну, таки. Ну, про аудиогид, конечно, это не для одного человека, это можно задание давать в парах або в группах. Ось вам і кооперація, та ж сама комунікація, плюс критичне мислення, ну і креативне, відповідно, так само. Діти вельми добре відгукаються на такі ось задання, їм подобається, ну, тому що рознастають криху наш адукаційний процес. Гэта крышечку не сочинений, но тым не менш можна, калі это не контрольная работа, а рабочее некое сочинение, можна замінити калі-нікалі ось таким видом дзейнасці. І карысць будзе, і, ну, цікава будзе. Нешта новае для сябе вучні адкрыць. Ну, аналіз візуальнага і тэкставага матэрыялу. Ну, тут, конечно, вот гэтае практыкаванне можна 100% выкарыстоўваць на любым уроку. Будь то там біялогія, фізіка, хімія, там неважна, які урок, тому што, ну, тэкставы матэрыял ёсць на любых уроках, просто патрэбна яго правильно падабраць. Нам от настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў гэтым плане крыху складаней, тому што беларускага моўнага матэрыялу не так много, там можна знайсці такога якасна. То астатнія прадметы ў асноўным вядуцца на рускай мове, тут увогуле без праблем. Ну, як гэта адбываецца, зноў-такі некалькі практыкаванняў. Ну, тут, калі гаварыць пра літаратуру, можна, ну, не да кожнага, но да шмат якіх у нас твораў, якія мы праходзім па школьнай праграме, знятыя мультфільмы, ёсць фільмы, праўда, рускамоўныя, ну, тым не менш, все роўна можна для параўнання ўзяць. По многим вершам написаны, там, покладены на музыку, створаны песні. То есть это все можна выкарыстоўваць, з гэтым можна працаваць на уроках. Галоўнае, як я уже сказала, вызначыць лініі параўнання, накіраваць іх на аналіз, паказаць ім, у якім накірунку патрэбна ісці. Ну, калі
моя любимая «Дикое поляванне караля Стаха». То есть прапанаваць паглядзець фільм Рубінчыка, прачытаць твор, ну і вось запомніць табліцу, вызначыўшы крытэрыі параўнання. То есть час, месца дзеяння аповесці фільма, героі, нацыянальная ідэя і ўвасаблення. Вось яны, калі паглядзелі, гэта ўсё запомнілі, то прыходзім да высновы, што вельмі шмат ёсць неадпаведнасцей. Ну і тут такая, зноў-такі, медыахвілінка. Ну, понятно, что тут не для 9 класса, тут для 5 все ж таки. Мы там параўноўвалі мультфільмы і казкі. Но тым не менш, вучням патрэбна патлумачыць, што не заўсёды фільм, мультфільм адпавядае першакрыніцы, таму што шмат людзей працуюць над гэтым творам, спецыфіка іншая. І што да, в аснове фільма будзе ляжаць сюжэт, будуць там захаваны асноўныя персанажы, героі, но сцэнарысты могуць як уносіць нейкія дапаўненні, змены нейкія, а штосьці могуць там наадварот убіраць, скарачаць з места, тому што бывае немагчыма проста увасобіць на экране тое, што там напісаў аўтар. Няма такой магчымасці. Або там сцэнарысты, рэжысёры не лічаць гэта важным, не лічаць гэтым патрэбным. Ну, то есть кожнага нейкае сваё бачанне. Ну, калі гаворым пра гісторыю стварэння там «Дзікае паляванне караля Стаха» фільма, то можна прыгадаць словы самого Караткевіча, які пабываў на прэм'еры і сказаў, што гэта фільм цудоўны, выдатны, але гэта не мой твор. Вот, поэтому, вось неяк так. Ну і, канешне, пажадана выкарыстоўваць нейкія сучасныя фільмы, мультфільмы. Зноў-такі іх немнога, але яны ёсць. Вось адзін з такіх от «Чорны замак». Таксама неадназначнае стаўленне для гэтага фільма, но але ж нам самае галоўнае накіраваць увагу нашых вучняў, скіраваць іх увагу на патрэбныя нам там лініі параўнання, таму таксама можна паглядзець. Вот. Калі гаварыць пра вершы, напрыклад, да, вось у 6 класе мы вывучаем фальклорныя песні, прапанаваць ілюстрацыі, ну і сказаць, падумай, якія фальклорныя песні можна праілюстраваць дадзенымі выявамі. Понятное дело, што тут нават не чытаючы песні можна адгадаць, да якіх свят гэтыя малюнкі адносяцца, таму што святы такія даволі вядомыя. І, як я ўжо сказала, жыццёвы вопыт хоць маленькі, но у нашых вучняў ёсць. Таму другое заданне. Знайдзі ў тэкстах песень радкі, якія могуць пацвердзіць тваю думку. Вот гэтае заданне, оно ўжо найбольш важнае, тому што вучні палезуць у тэкст, яны яго перачытаюць, яны будуць суадносіць малюнак і выяву. І ў некаторых выпадках высветліцца, што так, сапраўды, напрыклад, вот гэты пасярэдзіне малюначак, ён адносіцца да свята Купалы, але да песні «На Купала, сонца там рано ўстала» яна ніякага дачынення не мае, таму што няма там у песні такіх слоў, якія ёсць на гэтым малюнку. І гэта вельмі важна, таму што мы вучым працаваць з інфармацыяй, часта там у сеціве мы бачым, што, допустим, фотаздымак адзін, а інфармацыя не зусім адпавядае таму, што мы бачым на фотаздымках або там на іншых ілюстрацыях. Вот, зноў-такі, канешне, хацелось бы больш актыўнасці, не ведаю, хто ў нас там у чаце. Не, Таня, гляди, вот я давала, попросила пытанне такое у чат скинул, буду на русском, потому что у нас люди на русском, так, языке. Я читаю пытание, используете ли вы виртуальные экскурсии как задание на уроках, спросила я у наших зрителей. Вот Татьяна Ипполитова ответила, что у подручниках пачатковых классах есть такие задания, тому и на выкарыстоўвае. Анжелика Севцова пишет, да, когда изучается страноведческий материал. Это учитель английского языка. Так что... Ось, выдатна, так. Сапраўды, поэтому я не ведаю, як людзі яго выкарыстоўваюць, там, то есть кожная ж свая спецыфіка, да, пачатковыя класы там яшчэ цяжэй, чым нам, напрыклад, у 5 класах працаваць. Але тое, што задзейнічаць такі патэнцыял, это вельмі здорава. Вось, калі нехта памятае казку, да, «Разумная дачка» ў 5 класе, мы яе вывучаем, наколькі адпавядае дадзены малюнак да гэтай казкі. Чаму выбрала менавіта гэты, знайшла яго ў інтэрнэце. А чаму полезла шукаць? Тому што, калі прапановаю дзецям праілюстраваць казку, да «Разумнай дачкі», там, калі абагульняльны урок, да любога твора стварыць ілюстрацыю, в асноўным несуць вось нешта падобнае. То есть хтосьці проста капіруе, хтосьці там сам рысуе, гледзячы на гэта. Но 50% работ менавіта па матывах гэтага малюнка. Вось наколькі ён адпавядае гэтай казцы.
Ну, давайте хвилиночку почекаємо, магчыма, нехто пам'ятає, магчыма, хто скаже. Ну, я так думаю, что у нас настаўнікаў Беларусаведаў мала. беларускай мовы, да, так я погляжу, что не так і Так, много. ну, Можа, да, я таксама думаю, не будем 1-2. чакаць. Ну, от я веду да таго, што от малюнак павінен адпавядаць такі, мы павінны вучыць вучняў суадносіць ілюстрацыю і тэкст, таму што от гэты малюнак, он увогуле не адпавядае. Да, там ёсць лужка, да, там ёсць дзяўчынка, дачка, але ж няма там у творы вот такіх стасункаў, каб гэта дзяўчынка там абдымала эту цілушку, там нешта ёй шаптала, гэта ілюстрацыі да казкі рускай, крошачка-хаврошачка. Вот. Але ж вучні, зноў-такі, не задзейнічаючы там крытычнае мысленне, глыбока не паглыбляючыся ў тэкст, ну, цялушка, дзяўчынка, ну, вось, прыгожая ілюстрацыя. Вот. Ну, па сутнасці, яна не адносіцца да гэтай казкі, і калі мы там ствараем крытэрыі ацэньвання творчых работ, то за эту работу, якая б она прыгожая не была, высокую адзнаку паставіць нельга. Вот. Калі ўжо браць зноў-такі пра відэарад, ёсць рускамоўныя мультфільмы, яны невялічкія, там хвілін па 10, таксама да казкі «Разумная дачка», там «Умная дочка». Вот. Ну, понятно, что это не беларускамоўная, але ж мы все роўна можам выкарыстаць для аналізу, для параўнання, як разглядаецца гэта гісторыя ў нашай беларускамоўнай казцы, беларускай, і як гэта адлюстравана ў мультфільме. Таксама можна вызначыць лінію параўнання, і урок праходзіць досыць жывенька, цікава. Ну, самае галоўнае, што дзеці на такіх уроках да тэксту звяртаюцца шмат разоў, тому што ім цікава выконваць такія заданні. Вот. Ну, і гэта павышае і тэхніку чытання, і ўменне аналізаваць тэкст, і выразнае чытанне па магчымасці і так далей. Ну, ідзем далей. Зноў-такі медыахвілінка, стварэнне афіш. Дзеці ведаюць нашы, што такое афіша, но больш яны ведаюць, што такое рэклама, ну, а афіша – это від рэкламы. Вот. Ну, і мы зноў-такі тлумачым, што это рэкламнае паведамленне пра спектакль, кінафільм, выставу. Ну, і асноўная мэта афішы – это паведаміць аўдыторыі пра мерапрыемства і зацікавіць ім. Ну, на уроках беларускай літаратуры я прапаную ім ствараць афішы да прачытаных кніг. Вот. Ну, вы бачыце адну з такіх афіш. Зноў-такі, ну, афіша, то, верней, это да, нават больш не афіша, а вокладка атрымалася, но там вучань прапанаваў яе ў якасці афішы. Калі няма крытэрыя ацэньвання, то можна ставіць і высокую адзнаку, тому што, ну, работа на ўзроўні, прыгожа намалявана, там, адлюстравана, там, і там коні, рыцары гэта. Ну, то есть відаць, што са зместам аўтар гэтага твора знаём. Но гэтага мала. То есть мы тлумачым дзецям, што ёсць, вот если афіша да кіно, да спектакля, гэта будзе адна афіша. Калі для кнігі, это другая. Мы прапануем, канешне, крытэрыі ацэньвання. То есть тое, што чорным на слайдзе пазначана, гэта крытэрыі ацэньвання, калі мы ствараем афішу менавіта да кнігі. Тое, што сіненькім, это у дадатак да таго, што зверху, і гэта калі ствараецца афіша да спектакля, кінафільма і так далей. Понятно, ну, у нас, напрыклад, магчымасці няма там наведваць там тэатры, кіно, нейкія прэм'еры. Вось. Ну, а чаму просто не задзейнічаць фантазію? Учора вельмі шмат Светлана Івановна пра гэта гаварыла на жураўлінай хвалі. Ну, не прапанаваць, што вось, уявіце сабе, што вы там дызайнер какого-нибудь великого театра, кинотеатра, и у вас проходит премьера такая-то там по прочитанному твору, ну, стварыце афішу да спектакля, ці стварыце афішу для премьернага кінапаказу. Вот. Ну, можна, атрымоўваецца такое міні-кантэкстнае заданне, можна працаваць так. Ну, можна просто вот эти першыя 5 крытэрыяў і проста стварыце афішу да фільма. Ну, як бачыце, першае, што я тут пазначаю для сябе, ўсё ж такі мова літаратура, это тэкст афішы напісаны грамотна. То есть мы это павінны ўлічваць, потому што часта ёсць такія запыты, вот у мяне так прыгожа, там мама, тата дапамагалі, а адзнака не вельмі высока. Ну, потому што ёсць памылкі.
Вот, ну, задання. Створити афішу, опираючись на пропоновані критерії та раз, ну, і можна ще дати, порівняйте пропоновані афіші, користуючись критеріями, дайте їм оценку. Тобто ми пропонуємо, допустим, порівняти свою афішу з некою еталонною афішою, яка є там в інтернеті можна знайти, коли є там у городі свої афіші, можна навіть сфотографувати то, що там висить негде на этом рекламном там стенде. Вот, это будет еще больше значно, потому что это вучні самі, там, коли это город, там, Мінськ, Гомель, проходять мимо этой афіші, бачать, часто не звертають на ті моменти, на ті деталі увагу. А наша задача іменно навчити бачити ці деталі, зауважати їх і соотносити з текстом. Ну, і коли ось вони попрацюють зі своєю і еталонною, вони бачать свої недохопи, ну, і наступний раз, коли ви пропонуєте їм таку афішу створити, або рекламу, можна назвати якого завгодно. Реклама книги, афіша книги, там ще як-небудь придумати. Саме головне критерії оцінювання – ті лінії, які ви будете оцінювати, ну, коли будете розглядати цю роботу. Так, ну, наступне, да, ну, артикулу, написання новин. Без этого сьогодні, знову-таки, нікуди. Я думаю, у многих з нас день починається з смартфоном, ми відкриваємо хто що, хто Інстаграм, хто Тікток, хто просто новинну эту ленту, ну, знайомимося з новинами. Вот. Ну, і учні наші, відповідно, так само. Ну, і рано чи поздно вони прийдуть до того, що так само будуть писати свої некі твори, а хтось уже пише. Поэтому знаем, что такое артикул, новинный артикул, вот, ну и что там есть заголовок, подзаголовок, что повинно адлюстроваться в этом артикуле, на что службы там додаються фотоздимки у артикули, вот, ну і обов'язково потрібно позначати автора. От на це звертаємо таку особливу увагу, тому що коли ми в інтернеті, там, у сети зустрічаємо інформацію, яка не позначена, тобто авторства нема, то мы такой информации доверять не можем. И этому потрібно вчити детей, что нема автора, не подписано, значит, проходим мимо, не даем веры такой информации. Ну, понятное дело, что, ну, познакомились, что такое артикул, ну, и далее, конечно, будем складать сами. Можно пропоновать такой невеличкий шаблончик, чтобы не забыли, что потребен там, заголовок, подзаголовок, и позначить автора. Вот. Ну, починаємо, конечно, з чого? З аналізу готових артикулів. Можна використовувати, от я використовую у нас газета районна «Нове Полісся», вона видається на білоруській мові. Це вельми такий добрий допоможник, тому що завжди можна знайти нечто таке близьке дітям, то, що їм знайомо, навіть хай події не знайомі, но такі назви знайомі, все одно це близько, це сувязь з життям. І вони з задовольненням такі артикули читають. Ну, це, звісно, не 5 клас, це вже кришечку такі старіші, 7, 8, 9. Вот. Визначаємо, якої події присвячені, ну і аналізуємо, з яких елементів складається артикул, тобто, наскільки він відповідає этому нашому шаблону. Вот. Другий етап роботи з артикулами – це коли ми пропонуємо дітям написати вже самостійно артикул поводле актуальних для учнів подій. Тобто, знову-таки, така контекстна міні-задача, тобто, ти кореспондент школьної газети, напиши артикул про. Ну і тут можете пропонувати там, про споборництва, які відбулися недавно в школі, про уділ в Олімпіаді, там, про некую екскурсію нікуди не з'їздили, про цікавий випадок на урок. Ну, тобто тут вже як фантазія спрацює, можна навіть отак і покинути. Напиши артикул про, і кожен вибере тему свою. Подбери заголовок до артикула, это вельми важно, потому что вот подбери заголовок, это как раз наша тема. Визнач тему тексту, визнач основну думку тексту. І многих з цим проблема. Коли ось вони навчаться підбирати заголовки до своїх власних артикулів, я зауважаю, що і потім з визначенням теми чужих текстів вже становиться менше проблем. Вот. Можно пропоновать там 1-2 сказа и пропоновать дополнить новину. То есть поширить новину, добавить некие детали, або там взять только там подзаголовок есть, автор есть, там и один сказ с тела новины. То есть, ну, не дописывают недостающие элементы, то есть такие белые плями покинуть. То есть, ну, знову таки, як спрацює ваша фантазія, і скільки часу на уроку ви готові к этому відвести, ну, робота така, вона вельми
і цікавая для вучняў, тому што яны пішуць пра знаёмае ім. Это не просто там апішыце помнік архітэктуры, які вы бачылі толькі там на выяве малюнка на фарзацы падручніка. Вот. А по-другое, все равно же мы формируем, мы от предмета не отходим, предметные компетенции мы все равно формируем. Вот. Ну и можно еще напиши артикул по пропонованному заголовку. То есть даем просто заголовок, напиши артикул. Прапановуем фотоздымок, напиши артикул. Вось таксама такая работа творчая. Ну, тут, конечно, складанасць у тым, што правяраць будзе складана, потому што аднолькавых работ вы не атрымаеце. І там нават падобных іх не будзе, тому што у кожнага будзе нешта сваё. Вот. Ну, это пра у нас там таксама ёсць урокі развіцця маўлення, і можна ствараць навіны, такія навінныя артыкулы паводле прачытаных твораў. Ну, вось, напрыклад, у класе з'явілася новая вучаніца. Калі б мы з вами былі настаўнікамі адных прадметаў, вы мне сказалі, што это по апавяданню Мэры К. Там медведь выратаваў хлопчыка, то есть это по апавяданню былі ў мяне мядзведзі. Як не згубіцца ў лесе, апавяданне сябры, дуэль, там паром на бурнай рацэ і так далей. То есть это зноў-такі можна выкарыстоўваць як такія наводкі, а можна проста сказаць, ну вот у вас ёсць апавяданне, мы прачыталі яго, і там у якасці разгорнутага адказа на пытанне прапанаваць, ну, напішы навіну па гэтаму твору, што ты лічыш тут важным, што дастойна там быць адлюстравана на старонках газеты там или часопіса, или пра што можна там напісаць у інтэрнэце нейкі там паведамленне, куды яго можна даслаць гэта паведамленне. Зноў-такі можна такім чынам вывучаць іх цікавасць, на якія сайты мы там, на якія сайты наведваюць, што іх цікавіць і гэтак далей. Нічога складанага, ствараеце гэты шаблончик адзін раз, можна яго нават палажыць, каб вам у стале недзе быў гэты шаблон, і калі ёсць хвілінка, або калі патрэбна неяк расшавяліць вучняў, можна яго дастаць і выкарыстоўваць, і зноў-такі урокі будуць крыху больш разнастайнымі. Так, ну, ад навін пераходзім, конечно, да пастоў у сацыяльных сетках. Я уже неаднаразова сёння гаварыла, што ўсе мы з вами блогеры. Вот. Ну і зноў-такі вучням у 5 класе ще пастоў, магчыма, не пішуць, яны больш тиктокі здымаюць, но рано ці позна яны ўсё роўна да гэтага прыйдуць. Вот. Зноў-такі тлумачым, што такое пост у сацыяльнай сетцы, мэта гэтага поста, ну і паказваем для, ну, на пачатку нейкі узорны пост. То есть берем некая там старонка, зараз амаль усе нашы установы і адукацыі, якіх іншыя установы дзяржаўныя маюць свае старонкі ў сацыяльных сетках. І прапануем там, вот я взяла, сама была на гэтым форуме, читала навіны, ну, думаю, вось якраз можна ўставіць на сённяшнюю прэзентацыю. То есть тут гэта, можна сказаць, узорна, все, што патрэбна ёсць, без памылак, все чётка по делу, фото адпавядае зместу, то есть, ну, можна прапанаваць вось так, пішацца той пост, які не сорамна выкласці ў інтэрнэт, які там пройдзе дзень і 2, і 3, і 4, і вам за яго ўсё роўна сорамна не будзе. Вот. Ну, это на пачатак, ну, а потым, конечно, мы будем ствараць свае пасты. Перад гэтым мы зноў-такі даем такую інфармацыю, што пасты бываюць разнымі, ёсць пост паведамлення, гэта мэта яго распаўсюджвання інфармацыі, ёсць пост паяснення, калі аўтар выказвае некую сваю думку і аргументуе яе. Ёсць пост заклік, калі аўтар паста падштурхоўвае сваю аўдыторыю да нейкіх пэўных дзеянняў. Пост прывітання, ну, это калі проста там пачынаючы блогер знаёміцца, або давно яго не было на старонках, і он хоча там аб сабе зноў заявіць, напомніць, нагадаць. Ну і проста эмоцыя, рэакцыя на пэўную падзею. Вось я недзе быў і хачу падзяліцца ўражаннямі. Вось. Ну, калі мы пачынаем пісаць свае пасты, то есть вы выбіраеце пост, вид поста, які вы будете писать, то есть это у вас будет паведамленне, паяснение, ну і ствараем. Можна зноў-такі прапанаваць шаблончик, можна нават так, просто напиши ў шыпку, потым можна будзе перанесці, я праверу, ты перенесеш у сваю сацыяльную сетку, калі будзе у тебя такое жаданне. Ну, просто даем некія першапачатковыя навыкі працы з інфармацыяй, правілы паводзін у сацыяльных сетках. Самае галоўнае, каб вы, ну, разумелі, што тое, што
яны адправілі на сваю старонку, гэта ну, тоже надолго, это уже інфармацыйны след, і ты ніколі не ведаеш, якім бокам ён табе адгукнецца, ідзе всплыве тая ці іншая інфармацыя, і што ты павінен ведаць, што табе за гэта ніколі не павінна быць сорамна. Так, інтерв'ю. Знову-таки, здавалася б, така знайома форма роботи, всі ми на слуху, всі ведають, що таке інтерв'ю. Ну, можна знову використовувати як на уроках мови, так і на уроках літератури. Спочатку для дітей ми тлумачимо, що це таке, вот, ну, і даємо певні поради, що питання повинні бути легкими для восприйняття. Коли ваш суразмовця не зрозумів ваше питання, то це тільки ваша проблема. Тобто питання повинні бути зрозумілими не тільки вам, але й чоловіку, якому ви їх задаєте. Вот, лепш ставіць адкрытыя, а не закрытыя пытанні. Гэта дае магчымасць пачуць ад героя разгорнуты адказ. Ну, то есть это такія пытанні, дзе не будзе адказаў так ці не. Это пытанні, якія даюць магчымасць вашаму суразмоўцу выказацца, расказаць там нешта, сваю некую гісторыю. Вот. Ну, про павагу і карэктнасць тут, конечно, і говорить, ну, говорить патрэбна, але ж, я думаю, это і так зразумела. Вот. Ну, і абавязкова патрэбна, перад тым, як ісці да чалавека, браць яго інтэрв'ю, патрэбна ўсё ж такі пра яго нешта даведацца, каб задаваць тыя пытанні, у якіх ён кампетэнтны, дзе ён зможа вам адказаць, каб не ставіць яго некае неёмкае становішча. Ну, в прынцыпе, самому таксама ў такім становішчы не апынуцца, калі вы задаеце пытанне, чалавек проста не ведае, што вам адказваць. Вот. Ну, і тут патрэбна заўсёды памятаць, што калі гэта інтэрв'ю, то гэта для таго, каб потом яго размясціць недзе на старонках газеты, часопісаў, сацыяльных сетках, там, на сайтах і так далей. І гэта чытаць будзеце не толькі вы. Вы ставіце гэты тэкст для какой-то масавай аўдыторыі. І поэтому гэта павінна быць цікава не толькі вам, але яшчэ іншым людзям, якія гэта будуць потым чытаць. На гэта таксама звяртаем увагу. Ну, як гэта выкарыстоўваць можна на уроках? Ну, вот першае, это перакуленае інтэрв'ю, гэта першапачатковы там этап, калі мы вучымся яшчэ раз задаваць гэтыя пытанні. Можна ўзяць гатовае інтэрв'ю, ну, ось тут, да прыклада, інтэрв'ю з Тацьянай Шамякінай, дачкой Івана Шамякіна, называецца артыкул «Любоў народа нешта ж значыць». Вот, і просто закрываем пытанні і вучням даем просто і адказы. Ну і прапаноўваем, што прачытайце адказы героя інтэрв'ю, а на аснове гэтых адказаў складзіце пытанні. І тут зноў такі крэатыў такі, што ну, зачастую пытанні, якія там прыдумваюць вучні, яны в прынцыпе адпавядаюць адказу, но яны ўвогуле не адпавядаюць таму пытанню, якое было там пазначана ў самім інтэрв'ю. Это вельмі цікавая праца. Ну, это зразумела, што это не для 5 класа, это ж туды больш для дарослых дзяцей, 7-8 клас можна пачынаць смела. Вот, но заўсёды цікава. Ну, галоўнае, да, найти інтэрв'ю, якое падыходзіць да тэмы вашага урока. Вот. Ну, і потым уже наступны крок – гэта інтэрв'ю з аўтарам. Можна з героем твора. Вот, то есть вы уже попрацавалі там з гатовым інтэрв'ю, ведаюць, што такое інтэрв'ю, ведаюць, хто такі інтэрв'юер, ну і так далее. То есть уже некая базовая веда у іх ёсць. Поэтому вы даеце заданні. Можна попрацаваць з падручнікам, можна падрыхтаваць нейкі тэкст, які вы лічыце патрэбным вывучыць на уроку, ну і прачытайце інфармацыю і прыдумайце там пытанні да ну, якія можна задаць да гэтага тэксту. Нават у 6 класе там невялічкія такія паведамленні перад вывучэннем кожнага твора по біяграфіі пісьменніка. Я ось говорю, прачытайце і прыдумайце 3 пытанні, вот, якія можна было б задаць по гэтаму тэксту. І выдатна дзеці спраўляюцца. Вот. Можна придумаць, калі это твор, там сюжэтнае апавяданне, ёсць героі, можна даць заданне, складзіце пытанні для інтэрв'ю героя твора. Таксама дзеці адгукаюцца, і гэта намнога цікавей ім выконваць, чым проста там адказваць пытанні падручніка. Ну, інфаграфіка. Час у нас заканчивается. Так, значит, инфографика. Ну, все мы ведаем про инфографику, про визуализацию говорили мы годы там 2-3 назад. Это было у нас у трендах. Я думаю, все уже ведают про этот способ визуализации. Но это так само медиатекст. Его можно выкарыстоўваць как на уроках мовы, так и литературы. Ну, что самое главное, это визуализация информации с мэтай палягчэння яе ўспрымання и разумения.
То есть тут берется, разглядается некая одна проблема, вот, ну и коротенько мы її занотовуємо. Тобто такий, якби я говорю, опорний конспект. От. Можна знову-таки використовувати як на уроках мови, так і на уроках літератури. Ну, про біографію письменника тут і тлумачити нічого, тому що ну, на само кладеться там дата, ну, ходи життя, наприклад, некая подія, можна некий малюнок подобрати, можна життєвий шлях героя, коли твор там досить великий, там роман, оповість, то можна таким чином з допомогою інфографіки адлюструвати життєвий шлях героя. Ну, от у мене тут приклад з'яви, які розглядаються у творі. Тобто, це «Дикое полювання короля Стаха», ну і от еволюція самого полювання на сторонках твора. Частку створала я, там побачите 1, 2, 3, 4, ну а 5 і 6, це вже сучасний, більше сюди 19-20 століття, це вже учні заповняли самі, ну і опошнє там питання було, чи існує це полювання в нашому 21 столітті. Таке на творче задання, творче питання на подумати. Ну і справа гэта інфаграфіка, створаная да вялікай тэмы, складаны сказ у 9 класе. Ну, такі мы бачым, то есть это наглядно, так, мы бачым наш шлях на працягу амаль што ўсяго курса беларускай мовы ў 9 класе. Мы бачым, якія тэмы мы будзем вывучаць, і ёсць месца, дзе вучні будуць пазначаць для сябе тое, што яны лічаць важным. Гэта можна даць як на перспектыву, то есть пачалі там, ну, з першых урокаў там што такое складаны сказ, вот, і на працягу года запаўняем. А можна, в прынцыпе, адразу даць на першых там уроках задання ваши, допустим, прагнозы, ваши чаканні, ваши меркаванні. Ну, то есть зноў-такі ад вашай фантазіі залежыць, як вы гэта можете выкарыстаць. Вот. Вот это таксама інфаграфіка. Хочу зазначыць, што беларускамоўнай інфаграфікі ў інтэрнэце ўжо ёсць, можна выкарыстоўваць. Вот. Ну і час уже заканчивается, ну, значит, не буду уже чакаць пытанняў. То есть, ну вот, рюкзак школьника, да, то есть падчас вывучэння якіх тэм можна выкарыстоўваць. Як бачым, у нас там шмат лічэбнікаў. Можна выкарыстоўваць пры вывучэнні лічэбніка. Недзе даць заданне перепісаць там гэтыя сказы, записываючы лічэбнікі словамі. Можна, тут ёсць сказы з аднароднымі членамі. Можна, допустим, знайдзіце гэтыя сказы, складзіце схему, ну і так далее. Вот. А можна, допустим, на аснове гэтай інфаграфікі складзіце памятку для малодшых школьнікаў, напрыклад, патрэбна знайсці інфармацыю, якая датычыцца менавіта малодшых школьнікаў, выкарыстоўваючы там, дзе словы загаднага ладу. Ну, зноў-такі, цікава, не стандартна, не шаблонна, тым больш гэта не лінейны тэкст, і это тое, што у нас у падручніках, на жаль, оно ёсць, но мала, а вось там піза, там заданні, пізаўскія заданні, напрыклад, да, яны выкарыстоўваюць менавіта вось такія тэксты, і нашы дзеці з імі працаваць не ўмеюць. Поэтому можна, я ось бачыла, ёсць беларускамоўныя і на экалагічную тэму, і на грамадзянска-патрыятычную тэму, там пра помнікі некая статыстыка ёсць. То есть, ну, в прынцыпе, пашукаць, пасядзець, канешне, можна знайсці і выкарыстоўваць як на уроках мовы, так і на уроках літаратуры. Так, ну, резюме еще пару хвилин. Да, это можно выкарыстоўваць, ну, як альтэрнатыву вывучэнню біяграфіі пісьменніка. Ну, резюме, вы ведаеце, на сённяшні дзень это такая замена аўтабіяграфіі, то есть працадаўца патрабуе сёння часцей за ўсё резюме, дзе вы павінны там адлюстраваць свой прафесійны шлях, расказаць пра сябе, пра свае нейкія якасці уласныя, значыць тое, што ведаеце толькі вы, што можа зацікавіць там ваша патэнцыяльна работадаўцу. Ну і мы павінны ж вучню вучыць, што это такое, ім там жыццё ісці, ім пісаць это резюме. Мы вроде пры працы пакуль што. Вот. Ну і калі мы уже пазнаем, што такое резюме, можна даць заданне, скласці, ну, показать, конечно, опять-таки, на першае, што мы робім, гэта показваем узорныя нейкія резюме. Вот, у канве нават можна там у пошукавік напісаць резюме, іх будзе вельмі шмат шаблонаў, ну, ёсць розныя. Вот, мы показваем там гатовы прыклад, аналізіруем,
Вот, бачым, што рознае афармленне, зноў вызначаем для себе, от ставім себе у пазіцыю працадаўцы, якое рэзюмэ цябе б зацікавіла больш. Вот, ну і вучымся далей складаць гэтыя рэзюмэ. Для пісьменніка можна, да, а можна і сваё. То есть спачатку, допустим, даць заданне ствары рэзюмэ пісьменніка, даць шаблон, напрыклад, такі ось як справа, да, дзе навучаўся, якія там дасягненні ёсць, які вопыт працы, дзе працаваў, да, ну, навыкі зноў-такі можна, калі прачытаць уважліва біяграфію, можна навыкі вылучыць, можна дадаць ад сябе нейкія крытэрыі, вот, ну і напісаць рэзюмэ пісьменніка. Ну і вішанка ўжо на торце, калі ствараюць сваё рэзюмэ. Вот, тут цікава будзе назіраць пра вучняў, як яны гавораць пра сябе, калі вы вызначаеце крытэрыі там пра асобасныя якасці, што яны будуць пісаць пра сябе. Вот. Ну, у мяне гэтых прыёмаў вельмі шмат, но час абмежаваны, пагэтаму, калі жадаеце яшчэ нешта пачуць пра медыязаданні, медыятэксты, прыходзьце да нас у праграму «Настаўнік для Беларусі». У нас такія вебінары праводзяцца даволі часта, дзе мы дзелімся сваім вопытам. Вот. Ну і будзеце заўсёды у трендах, будзеце з намі ў нашай вельмі добрай такой цёплай камандзе. Ну і дамашнія заданні. Распрацуйце 5 медыязаданняў. Можна тое, што я прапаноўвала, можна прыдумаць нешта сваё, падзяліцца ў сваіх сацыяльных сетках, ну і пазначыць хэштэг. Праўда, тут я паставіла чамусьці 2, а патрэбна 3. Да? Да, Аня? Я хотела сказать, Ага. найдите ошибку в этом медиазадании, в этом медиатексте. Я просто скопировала, вставила и забыла, что потребно 2. Я потом еще раз это дублирую и Хорошо. хэштег активный сделаю в нашем Да. телеграм-канале. Ось. Ну, дякую всім, хто прийшов. Вот, в Ну, этот я час тогда такий. можно, пока вот это, как раз мы не отошли, я вот здесь и девчонкам написала, пока сейчас они и девочки, и мальчики нам напишут еще какие-то свои ответы, я немножко поделюсь своим, но вот про резюме, да, я тоже использовала резюме использовала в 11 классе, но исходя из той самой ну, из того самого, что дети все-таки будут его писать, это резюме, они хотя бы должны понимать, ну, хотя бы на начальном этапе, что это такое, как это такое, чтобы потом немножко, может быть, больше, ну, легче было им в университетах, а не было понимания, по крайней мере. Мы изучали, что такое резюме, я показывала им там удачное, неудачное, креативное, когда и что, какие вот виды. И мы, задание такое было написать резюме о себе, вот ты 10 лет вперед, ну, то есть о тебе, который ты будешь через 10 лет. И мне было очень интересно, Таня, тогда можешь включать видео, да, чтобы я вот тебя видела. И мне было очень интересно, ну, читать эти резюме, потому что, ну, на белорусском мове зразумела, что и написали, какими они себя видят. Вот это вот, как они умеют раскрываться. То есть вот это вот, кто-то из них шутил, такое, ну, шутливое было резюме, будто видно было вот эти прикалываться над учителем, да. То есть кто-то серьезно отнесся, кто-то свою мечту где-то, ну, интересно. Вот такое вот, особенно ты в будущем резюме, твое резюме, каким ты будешь в будущем после там того, что Ну, у закончишь. нас есть же тема, там в 9 классе мы пишем автобиографию. Можно написать, там же не шмат по часу, там за годину не справляются з автобиографией, Да. час застається. Поэтому можно написать автобиографию, написать резюме, а потім знов-таки порівняти, чи що агульного і чим відрізняються дві форми. І яка більш, от ви, опять-таки, ти себе поставив позицію працедавці. От для тебе, як чоловіка, який набирає для себе там спеціалістів на роботу, що більш коштовне? Автобіографія все-таки, ці резюме, які документ больш каштоўны для цябе. Ну і тут таксама шмат цікавага можна пачуць, тому што дзеці 9 клас, яны ўжо такія умеюць разважаць, умеюць выказваць свае думкі. Но самае галоўнае, што это все вот заданні, якія вот я показывала, і там еще іх даволі шмат ёсць, яны показваюць нашим вучням, што тое, што мы вывучаем в школе, это не просто так, это не мы выучили, это атрымалі адзнаку і забылі, а это все недзе на нейкім этапе жыцця можа спатрэбіцца. Вот, і ў гэтым іх каштоўнасць.
Ну, а еще у меня такое, ну, ну, питання, там не питання. Так само сьогодні у нас був один з етапу отбора у програму «Наставник для Беларуси». И у нас на отборе была молодая наставница з Волковыска. І вона прапанавала урок, а на адборы трэба міні-урок зрабіць. І яна прапанавала урок «Галоўныя члены сказа». І вось паведамленне пра галоўныя члены сказа, то есть праз песню. Не прадаецца хата бацькоў, дзе там дзеннік, дзе выказнік, то есть вот это знакаміта. Гэта будзе медыятэкстам? Конечно, будет. Песня это в любым выпадку медиатекст. У нас же там якія критерии. Ствараецца масава для масавай аўдыторыі. Тыя, хто стварае, не знаходзіцца в одной прасторы з тымі, для каго стварае. Ну і задзейнічаны тэкст, гук або відэа. То есть або тое. То есть, в принципе, это, конечно, стопудова это будзе Ну, медиатекст. вот это мне вельмі спадабалася, такая малайчынка яна. Так што яшчэ раз просто скажу, што у нас до 31 мая яшчэ мы прымаем заяўкі. Можете звяртацца, і вось, калі ласка, будзем разам з намі. Ну, а сейчас перехожу к вопросам. Мгм. И к вопросам, и к тому, что вот отвечали наши слушатели. Я спросила, а как вы используете инфографику на своих предметах? Вот когда, Таня, ты про инфографику рассказывала. Татьяна Игнатюк пишет, создаем самостоятельную инфографику с детьми. И дальше продолжает. Или используем в качестве дополнительного материала. В РКР по истории сейчас, например, она использовалась в качестве источника для анализа процессов, событий, аргументирования своего мнения. Валентина Ломака. Татьяна, щиро дякую за цікавое медиа-задание. Вот Татьяна Игнатюк еще спасибо большое, очень много классных идей, многое знакомо, но понравился иной вариант применения. Не, ну так оно сапраўды. Любы ж прыём, чаму я і говорю, что вот это медиазаданне, яно ж можна под себе их як хочешь варьировать. Потому что вот та же самая инфографика. Вот тут человек про РКР говорит, да, а вучні пришли у 10 класс, в 11 класс, і яны, калі не бачили той инфографики, яны нават калі ведаюць, яны не зробят, не выканаюць гэта задание, потому что они умеют працаваць с таким текстом. А в 5 классе прапанаваць адразу такую великую инфографику таксама не будешь, потому что еще у детей компетенции нема. Таму з белыми плямами прапануйте, нешта самі запомнили, штосьці детям дали. Вось, помылки можно, там вот их сегодня там Ганна в моем медиатексте знайшла помылку. Напишите с помылками ту инфографику, дайте им магчымасць знайсці помылки у там складенной вами инфографицы. То есть можно варыяць, галоўнае им показать, что такі тэкст ёсць, что вось он выкарыстоўваецца, что он часто недзе там уживается, что вы з ім сутыкнецеся разом рано ці позна, і вось вучыцеся, давайте разом вучыцца, як з ім працаваць, як эту інфармацыю аналізаваць і так далее. Вось, дзякую там усім слухачам, якія былі сегодня з нами. Подожди, еще не спешайся. Так, Алла Николаевна пишет, спасибо огромное, тема интересная и актуальная. Приемы супер, бери и делай. Мне свет включили. Я попросила включить свет, человек не включил свет. Так, Скажи, хай бери, выключить уже. ну не важно. Так, Анжелика Севцова пишет, спасибо большое, очень интересное задание. Татьяна Ипполитова, дякую за эфир, уже ведаю, что применю на уроку. Здорово. Наверное, мы здесь поэтому, да, вот взаимоопыляемся, что вроде бы используем что-то, а вот уже какие-то идеи возникают. Ольга Мелещеня, спасибо большое. Спасибо большое. Вот. Ну, здорово, что вот наши педагоги вот таким образом просто вот эти новые приемы для себя, а может быть не новые, а может быть старые приемы с новым звучанием, да, будут использовать все-таки более для себя Ну, экологично. конечно, я то так зразумела, тут предметники, там, и история прогучала, Разные, да, и разные, разные. Началка, да, разная. Да,
А мы уже говорили про гэта не один раз, что калі ты вось там варишь что в этом своим соку, то есть вот мы беларусаведы, да, беларусазнаўцы паміж собой, у нас одни часописы, одни там книги мы читаем, то есть у нас одно и тое ж. А калі мы пошли до пачаткоўцаў, ну, зразумела, что там той самый прием будет, потому что ну колькі ж тых ёсць прыёмаў, так і это як нот до ре ми фа соль ля сі до, такі прыёмы, они просто по-рознаму называюцца. Але кожны там крэатывіць і выкарыстоўвае іх по-свойму, поэтому мы і сустракаемся, для того мы і праводзім гэтыя вебінары. Здорово. Так, ну, пока у нас здесь еще думают, может, перейдем к нашему вызову, наверное, самое интересное. Ой, я вырашыла, ну, таксама вот про тое, што гаварыла, што мы как бы варымся кожны ў сваім саку, таму нейкага там матэматыка, каго запрасіць, я нават і не прыдумала. Але вырашыла, што ну, ўжо беларуска крок у бок нашага расійскага прыхільніка. Вырашыла даць выклік настаўніцу рускага языка і літаратуры Інне Сакаловай. Вот. И мы з ей сябруем в Инстаграм, бачилися мы з ёй і развіртуаліліся, скажем так, вось. Ну і хацела б я даць выклік ёй. Ну, наколькі яна яго прыме, не ведаю, ну, вось хацелася бы паслухаць яе, потому што вельмі творчы педагог. Я думаю, калі яна пагодзіцца, нашим слухачам таксама будзе вельмі цікава. Ну, могу сказать, Татьяна, выбор хороший. Будем ждать, что нам Конечно. скажет Инна, потому что, да, действительно... Татьяна дрэннага не поранить. Да, потому что действительно в Инстаграм Инна выкладывает очень много интересного материала, много делится. И я тоже вот, наверное, первый раз развиртуалились 2 года назад, и вот раза 2 уже встречались, вот сейчас в Брест ездили, тоже встречались на нашей образовательной встрече программы «Учитель для Беларуси». Поэтому здорово. Если она согласится, это будет классно. Так, Виктория вот пишет еще, Виктория, не прочитаю вашу фамилию, давайте вы Виктория будете. Спасибо за эфир, в копилочку прибавилось приемов. Здорово, просто английский язык не моя, не мой, я больше, да, я немецкий изучала, поэтому не хочу обидеть, исковеркав вашу фамилию, поэтому, Виктория, спасибо, что за ваш отзыв об эфире. Так, ну что, мы тогда заканчиваем, ждем тогда и не шлем вопрос. Если она его принимает, вызов, да, ну вопрос, сможет ли она принять вызов. Я надеюсь, что все будет хорошо, потому что она очень творческий учитель. Главное, чтобы у нее все со временем было сложилось. Вот, и в течение завтрашнего дня мы вам отвечаем, приняла ли Инна вызов. Калі Інна не прыме выклік, значит, я думаю... Значит, надо подумать, да, Татьяна, значит, надо подумать, кому ты еще дашь вызов, и потом это сообщить в наш ТГ-канал. Тогда Хорошо. Вот это обязательно, что, потому что, ну, бывает у людей Конечно, разные обстоятельства, да. Бо ж зараз выходные, там, магчыма, нехта нікуды поедзе, туды Да, поэтому мы посмотрим. Если она не примет, то тогда найдешь еще себе педагога. Так, вот смотрите, Елена Мацарская пишет «Судоуна». Люда Крылова, ой, вот совсем недавно тоже с ней виделись, здорово. Виолизный дякую от Бобруйска написала. Калі ласка, Бобруйск люблю. Прывітанне з Бобруйск. Все, тогда до скорых встреч. Я сейчас еще посмотрю, может быть, еще кто-то написал. Хвощевская. Боже, Вика, это наш 6-й набор. Вика, я просто не прочитала твою фамилию на английском языке. Вика Хвощевская, это учитель английского языка из нашего 6-го набора, Барановича, насколько я помню. Вот так. Да, і еще раз хочу нагадать, что не пропустите шанс до 31 мая, еще вы можете долучиться до нашей программы «Наставник для Беларуси».
Вот. Да, и Кофе? возраст не имеет значения. Вот у нас сегодня на отборе был, я про белорусоведов только скажу, 2 белорусоведа. У одного белорусоведа 26 лет стаж, у второго 1 год. Но это было здорово. Они ушли с таким позитивом, с таким намерением дальше работать, и одна, и вторая, что это был вообще, это был. Ну, я просто чому говорю, от, то есть, от люди, які зараз нас слухають, да, які до сих пор ще з нами. Тобто, зараз 8 май, там бульбу сажать потрібно, там огород, а вони з нами, значить, це наші люди. От, тому я і хочу, щоб ці Да, люди конечно, прийшли да. до нас. Вот. Ясно. Так, тому ще Да, я сбросила все ссылочки. Если какие-то вопросы, вы всегда задавайте, еще все ответим. Ну, еще, наверное, такой актуальный вопрос, который могут задавать и задавали мне в чате насчет, ну, наверное, легитимности и такого плана. У нас подписан договор с Министерством образования. Этот договор находится на нашем сайте. Если нужно для ваших учреждений образования или для нас, вы тоже напишите, или на сайте возьмите договор этот, или напишите мне, я сброшу ссылочку на этот договор. Вот, поэтому у нас как бы все. На такой ноте давайте мы сегодня завершим эфир. Значит, домашнее задание я еще раз продублирую. И надеюсь, что кто решает, что нужно прийти в программу, решается идти, не идти, все-таки решит, что надо идти, мы будем здорово, потому что очень рады видеть педагогов, которые хотят развиваться и хотят, чтобы наши дети получили достойное образование, а все-таки этому способствуем именно мы. Все, І виконуйте задання, будуть призи, не да, забувайте. да, это обязательно, конечно. Вот. Все.